ajya ukashije wejatse kutura mbarira kandi yanyikiriza umuringo go no kutwizere twataha mwa ngwenu ka China mwaze twitwabugambire nijo twasimire Korea ngo iwe nanye na Rwankuniyo na Speed tukatita kumanya nace yatutera amasimu sitakumanya na yatwetaha yatusaba ngo tukore kibina twakikora yatuta TV esente zana kwirukanguza utukonkezi niza kubagana no akakuja ngo neza wewe muchima ngunga kutangira rwizi akajateze sente narara nazo abashuma batwara so China yakora abantu of course then nyitondije umuntu yare tubyakumuzeka ebare munonga abantu mwe kama simwe kama nabakunda kandi mazima n'obusasi rumbwenu itabo kumanya ngumanya nabe byo kusesya nabe byaki konka obusasi ko korenga no yoroba konka ekikure kyabyona no kusima Korea ahubwo murimo gwakorira ihanga nangwa ataka koriri twe nkabantu konko gwakorira ihanga ryona ntumusimira kimwe kandi nyebaza abanyamakuru batahibe kutandikira ari manager Dickson n'abantu mwena companies zigaha zitari zimwe na zimwe mbwe nacecho kukigamba nyine nko kubatiremba kigamba nanje kancyongereho nyokereye akabanza kumushango mucweke kibakweta Rukondo nakora nawo mu mbaga ndi MC uyito turigoko mbyaro warigiro mu town awa ubwire nazo mu mbaga uwakajwe njibanda nasanga yo mwamu bakweta Speed nangobwe nkani mayiminde byesongo bya sita charte hati niyo nabenye na list kuna bendi yaho ngo bataka kutira ukateko sita charte nayo buza hati kandi yona kwesongore byo aho nona rebire Speed akari umbriga mweta bitature nakora yo mudiyanga biri mutware 5 Speed yajatira uko genda umustamwa bibera kongera izindi yanyongere mutwara asatu geta Speed yajya mu mwewe 5 najya ntitwara ngo Speed na manyiraho twaguma tumanyana ogwenga manyiro umushya bamweta Frank Madongo mwe natwawiro bire ngo kuhura mu TV ne kwijanye ne kandi Speed yantera twazambara twamitinga na Rutaba na Rwankuniyo nuko twafomingire tyo twaki tukantugenda kugeta amazina gitwo kaga gaburame mpunsa so nuko kugeta twaki TWAG TV West Artist Group nito twabanzeho konko baranza kutushashura ubwo kiya nagamba nangwa tukamarubwire bwinji batatushashwire na TV tatandikire twakore mizano mwe TV kuyatandikire badaye mizano ataho twashemerwa konka kwabwirubwire twayenda kasente kenda kucererwa twanyiga mwe naho ubwire kuba tushashwire nungandi ubusenyi bantera niza twabugana ubikera kure ine banga nyoti nkigizo atogu wakayakiraho na TV kuyatandikire badaye mizano ataho twashemerwa konka kwabwirubwire twayenda kasente kenda kucererwa twanyiga mwe naho ubwire kuba tushashwire nungandi ubusenyi bantera niza twabugana ubikera kure ine banga nyoti nkigizo atogu wakayakiraho n'abaganda mwe nabo mutawuno gunatushe tabone ubaye basayini ngitoro kukira tukatukura tawuporto Speed we mutakuzana ibindi by'ubworo takuzana ibyaje ungaya bacha person witu tumsima ikintu nangwa Speed ni kusimira R4 akatuyamba cyango gumana ajyangu tutarzana ubuzano gono bwo kuzumire dini ubana kasesyo batukusesya atwumva bireke atedine netwara kuba yire yo sente kuba zitwa Speed kuyazimba nastamaka meza ndaho mbanga akatibe nanguza tatwa kubaganira atezo neza wowe ngatunda wangu twazakaraski ati nyomuru mbara yona ngani manya bafa umuntu abaza kumbo muri mukango bafa gonkergizo tukatengo mukanye natwazo mukaraski buri umwe yashanga ine mitwaro miliyoni 3 mitwaro nkaga twayeta Korea buri umwe yamusimse mitwaro abiri abo kuba tino kutware twasa penetrating TV kandi yagumani itwe ntumusimire bintu byinji mwene uriya raha buri umwe namanya Korea umurimo gwabe nakora nambwe ningo kugira ngo umuntu yenda nakundire kindi nakwangire kindi
konka kuno jangu kamana kereya no murimo gwakoze timkamya ngo byo mogwa kujya ngo namukunda no yabe na isimba tino wakube namusinga konka mwenu umuntu nabasa kujyate ni kundire cyo unakundire ki ningo bunde shahaye yo kutegeka ibeta kakozere ki konka nobwe nagwabari umutegeki mwese cyatakozere niki so mwenu ntumusima kandi tushashana na mwami Kabagambe abuko bahatejo side ya kereya nakirgaho konka hatiba nkozere nawo mu radio west obwire bwingi twatero buyaga twasesiana twa Devision atinyona ni ndagarwana konka Kabagamba abe na kira kuzana nanye atabiruka bisa atabade ejo message cyo atintera yecheta ati mwana kubanyangu haza nyume ndakamgarikira mwabo kuba kuriya network neta kutura aiwe twarezanye kanzukire wasigana so bandi hatubaje ngo mukazi we yafa Filbert waterira umuntu abariye namvuga tukuzokweza za rakaye hati mwene ntandika ibitega nyantatsi rakaye undi gere Rwanda ntinaza rakaye mumanye rwebera Nyo gomba kinyamata mo ko ndumanye rwebyo ururebe so atinyera ntumasi na sentwale tanukana sentenje ngwese mukaza barwira rwenda ki ndimenta chikora konka imanyangwe ebyo mbene bikoraki nebibaho konka ntsasa na family kandi ntsasa na vision group ntsasa ne digital ntsasa na Great Africa konka ntsasa na banyambara na banyayuganda mwene ko kwijare tunota kumanya bwaga mwene toba comedy no yihara kuwa kubundo takashobizo komya mukama umugenzi amuhecha umuro kirungi kandi umwami Kabagambe ruhanga mugumye na family n'abana mwebana ati chetano bire wakitiro naheza amazika ge mutwara abiri so nembabazi bajya mkawo ni wakuzandika aizaza chiro wawe ukabwene sentence wajenze kawa izo wawe kwa chirese wimusika kawo ukesimuleke banzize komanina ngasime manzara kasayina tozine kasi so restere munyikirize nyanzure munywano wa Kereya Munonga Kereya atwire ar politician mwene n'umutsamani haza bana bamukwata ko hande bamwita wa nupu hande bamwita wa NRM hande bamwita wa FDC konka Kereya chopa nakarura ka hwi akesimba kukwata faraka ya NRM twene tuchimanyi yaza murekano yargamu yagarakayiza independent bwanyuma yakarura kikabuzabuza hata abantu batandika kumwatacinga konko bamwatacinga ayine friends bingi barayiti twamara nawe biro bisatu n'umuntu wanupa echo servere kiri twamarana atamba obwe atwe atamba n'umukazi wawe mwimuke abantu babarebe abawo ogwe atamba ntumweta FDC diehard ate nyani PFF diehard konko ba PFF tare twasa kubari Kereya atamba to twasa no in fact wano gambana Kereya murunda shatu na kugambira mukazi politics zitwireze murumu kunkazi tari mwibye byenganda no na nebina nebindi mwana mureba abantu bona bashitamya abanyambarira bona hato kare bazaza kwa shayitano za kwa shamuka yunota ngo bakutaha ryayo abamwe twatu nyoto tinkusije na marebero bisatu tinkurya tinkunywa kandi tinyine za even now yes tinkumanya byakabaza ko mushawo so munchirize so munyikirise mbasime mwena abukwisha China ubungoba ideni ya manager wakafata katwachira ya tuza kubikingo chikorwa kubana twatibwo akase ari kutweza chopara kutwito mu chikoro